Middleton British Lalchhungkaw kan sian dan chu ramnit la seng lawa ro rel tu ania ni e an hun lai khat chuan adik reng boka khovel ramzau tak opin an opram ti atang chuan rothil hlu le leilung Hauhsakna tamtak an ram lama an hon cheu tia soi an ni chin kha keini India ram ngei po an thu noya om chin ni in India lunghlu rangkachak le thil hlu tamtak England lama min hon sakani hetiang khopalal ram nei zau chin chu Hausak po an Hausa renga British Lalchhungkaw Hauhsak zia hi khovel puminan sia ma se tuna chuan an Hauhsakna te nuam tol nan le du a khoral mai lavin midang te chanpuinan an mang chinani tuna hian engtin nge poisa an lak lu chinang ingai to anga yem an Hauhsakna hi engza che nge ni angle Prince William hian ama chuan napa ngai thok ve china ma se a hlo man nai che chuan makiti viawang British Lalchhungkaw Hauhsakna hi bi chiang chinang o ama sa in channel min lo subscribe sakvela notification bell kha click in ola handa keula tin share le like kan phalna sa ania British Lalchhungkaw ang hian engtin nge ka Hauhsak ve theyang iti chuan a chan na chu a theilo British Lalchhungkaw an Hauhsak em chan soidan ol samber chu an Hausa emani sumle pai le ro hlu in le lo ramzau tak an nei sa Hausa tur chuan poisa man chwa ve angai an ti china ma se hemite chungkaw a hian an chungkaw member tel ve kha atok irin ang em khan an lo Hausa lo mai thei bokania ma se mitam tak ai chuanin Hausa tak an lani tho Lalchhungkaw member tin te hian chanvo le ro an nei sang veka lalnu Queen Elizabeth pahni na Hauhsakna hi pound makta duai zathum somrukemo dollar makta duai zali somsari velani heng Hauhsakna lo tin khom theina chan chu lalnu hian sumlak lu na hlom thum anaya chungte chu sovereign grant Duchy of Lancaster estate le personal investments te ani asumlak lu na dang te anglo takin sovereign grant bi ka hi chuan chia pek angai lo tax free ani Rorel mek tu na treasury lamin an pek chinani a he fan hi Crown Estate anti maya changalo kalani Lalchhungkaw hian in mun lo ramzau tak an neya chung atang te chuan kumtin hian poisa tam tak an lalu china heng a hlok na poisa tam zok hi sarkar sumze ma chhun lu ani china ambak zong hi laltan ta chin ani hei hi a hlok na zinga za asom panga achanga za asom ni vel ani chin chen khat chuan za asom ni panga ani antibok Queen Elizabeth hi lalthu thlenga thumek ani awangin he poisa dong mek tu hi ani kumsang ni som paruk le sang ni som pasari inkar fiscal year chung khan lalnu hian pound makta duai somli patni point pariat emo dollar makta duai somnga pariat heta chang hian adonga sang ni som pasari le sang ni som pariat fiscal year chung khan pound makta duai somli pasari point pali emo dollar makta duai somruk patni point paruk adong thung sang ni som pakwa khan pound makta duai somrat patni point patni emo dollar makta duai za pasari point pakhat adong bok poisa makta duai tamtak ni ma sela hengte hi lalnu nena chan neya pekani lal ani anga ati turte royal duty atana man turati ani heng poisa achang hian anchung ko zinveiwa na man pek ania lal in enkol na sen so zong le lal noi thok tu te zong hlo pek ani bok mase the telegraph chuan he grant atang hian security le royal ceremonies poisa sen so pek ani lawa tildanga changa sum lo lut mangin pek ani chin ti anzia kani Buckingham Palace chei thatna turatan te changkang le felfai takin alanjang theina turatana enkol na sen sawatan te man chin ani lalnu poisa lak lu na lian tham dang le pakhat chu Duchy of Lancaster ani hei hi Lalchhungkaw robik ania in mun lo ramzau takani heta hian sumdon na munte agriculture le chen na in changin poisa lak lu chin ani a hei hi kumsang kha zani somruk panga achang khan Lalchhungkaw kuta a to ani lok na tamtak kumtin athok chuak chin bok kumtin pound makta duai som pakwa point pahni emo dollar makta duai somni paruk vel athok chuak china hei hi pung chho zelin kumsang ni som pakwa khachuan dollar makta duai somni pasari thok chuak angin the journal chuan ansia kani hei hi lal anni na anga anche chhuana official expenses a man chin ania
ma se sovereign grant ai kha chuan man theina atam zawk lalnu hian a ai o a lalchhungkaw zinga zin chuak te sen sawatan a hmang theia royal family website a anje dan chuan sovereign grant in a huam lawatan he poisa hi man chin ani ambekin lalchhungkaw member dang 10 an hmang chin ani lalnu rosum ngai to hian mitam tak chuan kan mitthla a alal lukhum hi alang chin nge in rin om a om ve reng bokani ma se helal lukhum hi lalnu ta bik animia lawania makiti em helal lukhum hi royal collection trust te enkol na hnuaya om ania ma se heiwang hian Queen Elizabeth hian rosum hlutak tak anei lo ti na ani chuang lawania stamp collection hlutak mayanaya fine arts chi shang tam tak le hlutak tak le stock portfolio lian tham tak anei bok tin lalnu hi balmoral le Sandringham estate nei tu ani ngal bokani hebaka hian tha tu te achanga rothil hlutam tak ala nei cheu bok lalnu hian rawanga ema wang hian aro zong hlut na hi chu chwa har sa ema ma se lalsum le pai en kol tu royal finance expert chuan lalchhungkaw hi amimal tin hian millionaire anni billionaire anni lo ti in the journal te ashilani ani chuan lal pasal Prince Philip ve thung hi kanti chuan annu zok hi sumlalu tu zokani kanti theyanga ma se ama pol Hauhsakna hi dollar makta dwai somthum vel ani ve thawania lal fapa Prince Charles le Camilla tenupa Hauhsakna ve thung enang o kumtin pound makta dwai khat point pathume mo dollar makta dwai khat point pariat sovereign grant atangin andong china apoi salak lu na tamber chu the Duchy of Cornwall atangin ani hei hi chu kumsang kha zathum somthum pasari achang dai to alo om to ania lallani mai tur poisa man tur bi katana ti ane he estate atang hian kumtin pound makta dwai somni point pasari emo dollar makta dwai somni pariat anlalu thin ani sovereign grant andong bok nen hemitenupa hi andre theidon lo ti achiang khop mai kumsang kha zakwa somkwa pali khan lalnu nu queen mother kha pound makta dwai somsari emo dollar makta dwai somrat pakwa vela Hausa ania heng a Hauhsakna te hi da chat ani achan chu atute Prince William le Prince Harry ten anin sem tura tan ti ania an pani hian pound makta dwai som pali emo dollar makta dwai som pasari point pakwa vel bora in sem tura ngai ania ma se he poisa tamjok hi Prince Harry hian achangang a u Prince William ni lavin lal Peter hian an una wa du sakjok anei ti na em niang le ni lave achan chu Prince William hi chu engtik nia emo lallani mai tur ania ani hi chuan sovereign grant po ala donganga Prince Harry ve thungero anawani awangin laldin mun alwa arin omlawa heiwang hian Queen Mother po hian adu sakbi kani heibaka hian an unaw hian boralta annu Lady Diana achangin rosum engemozat an rochun boka pound makta dwai somemo dollar makta dwai som pani point pasari vel an rochunani tin thildu tak tak suma chantir chuan manto tak tak tur an rochun boka Diana tlere ule a in nei korfwal te po atelani rosum tam tak rochun ma se Prince William hi midang ang bokin ain lo fa ve china Royal Air Force Search and Rescue Force a helicopter pilot na thok chinin kum khata kan poisa chuan cheng makta doi somnga panga vel ala lut chinani hemi nuwa hian ambulance pilot na athok le a heta hian kum khata cheng makta doi somli paruk vel a hlo chin bokani nima se ama nge po in poisa hi ama mo wanga thok ani lo ti apoma a poisa hlo chho zong hi midang te chan puinan charity a pevek zelani athil phal khop mai nima sela Prince William hian lo theilavin heng a hna te hi aban sanangaya achan chu lalchhungkaw ani anga ti tur royal duties tam tak ana iwangani royal duties a chwa hi chuan asum sen sote sovereign grant achangin adong china tuna hian Prince William Hauhsakna hi dollar makta dwai somli vel ni tura chut sak ani Prince Harry po hi dollar makta dwai somli vel thau ni tura ngai ania ma se Prince William Hauhsakna hi apa Prince Charles lal ani huna chuan asang dor donani chuti huna chuan Prince William hian Duchy of Cornwall aro chunanga a hlok na zong ate lang ishe thiam zelem
Kate Middleton hi ama chuan an chung ko sumdon na a athok ve china chung ko Hausa ve taka changa Salian ani Prince William nen anin nei nuwa Duchess of Cambridge anita a mase ama pualin poisa anei ve tho a Hauhsakna hi dollar maktadoi nga achanga maktadoi sari velangai ani mirithei chu ani lo chiang hle mai amo puinu Meghan Markle Hauhsakna hi dollar maktadoi nga vel ani boka hei hi Prince Harry nen anin nei ma a atho chwa afekani Meghan hi ama chuan actress ni chinin ama pualin website The Tick anei china heta hian meiche thil ti thei tak tak te chanchin apho chuak china ni Kate Middleton Effect hi iseto nga yem he Duchess of Cambridge hi in chei athiam ema zaom taksi in moi takle tunlai takin ain chei china style icon angangai ania athom no ha ka piang a hak nu loka an shal ngal chur zelani hei hi Kate Middleton Effect anti ani Meghan Markle po hian mipuya ngong na sa takina nei ve ngei na rin ombokani heba ka hian Prince William le Kate Middleton te fa pathum Prince George Princess Charlotte le Prince Louis te po hian fashion lama ngong an nei thui nga hle a fashion influencer lian tak an ni ngalani an thom no hak chawin mipui te a ngong anei lova Prince George school lu na a chu na tan lentis dal ti mayang o an sem chin ti chu adar nu loka dorkai ten andal khol sa an sha zongal do kani kumsang ni sompanga khan GQ magazine te chuan Britain ram chunga mi pa in chei thiam ber somnga 50 best dressed men in Britain an thlanga Prince George hi alang ve ani mi puya ngong ane na sat ema wang hian ama wanga sumleng vel hi pound tluk le ding on khat point pasari emo dollar tluk le ding on ni point pali achutani atamiti em afarnu wanga sumleng vel hi longhak photla ngai dan isiam donya Princess Charlotte wang hian economia sumleng vel hi pound tluk le ding on thum emo dollar tluk le ding on thum point pariat velangai ani bok hem maya Charlotte hi meichia ani tlat fashion khovela meichia te an hlu emani lalthu thenga thuve do lo ma sela hei wang hian thomno leizung changa midang te angong jok ton ti achiang hle ani Prince Louis hi chu naupang mai alani baka an unaw jinga naupang berani awangin midang te a ngong anei nep deuh to angai ani a hei wang hian economia pound makta doi samsari emo dollar makta doi za somni panga vel ngong turangai ani atlem chuang lo hle mai atop bera Prince Archie Harrison a oma Prince Harry le Meghan Markle te fapa ani phei hi chu lalthu thleng a hlat le zola wangin a cousins te angin sumleng vela ngong anei tamlawa ma se anu le pa Prince Harry le Meghan Markle te hi anlar em wangin economia angong hi dollar makta doi somruk panga vela ngai alani tho em ana thildang soitur tam takla omma sela tunatan chuan du tok le phot mayang o Lalchhungkaw Hauhsakna hi enge ngai dan an phu ve rengalom itinge naya khatpo an phu lo itizok ingai dan te comment lama lo soive ta che tin video hi ilike thengil pal hlawange o